Shubor nakaslem jong unong san hima. Kumbahnya hajar mut kipat ba riu it football nak leng ki jaka kelalet ban poi bat sakhi ka lempong yet akai hapdeng ka lamari SC nanong ba shalong persya ka PSA Guwahati ha ka lempong invitation knockout football tournament ar hajar arpuar hadu arpulai ya ka bala penlong daga New Nongstan Sports Social and Cultural Club Hamada New Nongstan ya ka ni laong do ba GSM le president ka New Nongstan Sports Social and Cultural Club Nakaliang ba SIM le ula ay kublay kerpangi kipat ba ha kejuk kapor ula kenturu bakindang yai ay ka jingkershan di ka klub da ka bawan sakhi biang ya kiwe pat kejingele akai ki badang sa ha ka tei ka lempung Nakaliang jungi ke klub ni penpau ke jing ai ke jing tunggu bagi jing kubli ke pakarpang ya kipai jungi football juga dengan dong berkaitan ke jungi di balapoi bane tuit bertakhi ya ke jing lekai wala da ke jing lekai minta ni kumba ka klan ke lot siliang de kila sakhi kilawan berkersan ya ke jing lekai dekat pun ke jing penkrek jungi ya ke galari ke bagi estimate kumba prak na hajari ai ki galari sitting galari bat ngi bagi ladap ki ba kajing pe jungi ngi padio ya kajing ken ke papura andre katum ka calculation da kajing mudur kumbanyo ngi thai la point view nyo aja wala kataro ngi pat petik na katno nagaleng ki ba ki point mar ba ngi ap ken ke tiket nagaleng jungi klub ngi penpau bat ngi khot ngi wer yang presiden wala da kalong nomno kumbangi la tip kajing temu jungi ban penong ngi tournament wan ra ki tim na sebat kalong bat pi ban sei ya kasat jungki berpeni siki kun tamla kitungi te ngarak tentu pada kapat ipi ba lema ka jukit chat jungki kene tournament jungi kanang ya na kapor si kapor